Достар, салам. Біз уже летний одеждалар кийип, көлдүн жайын аратабыз. Армияларым. Астарбек азыр чачымыз бар. Эле. Кадимки классика. Футболканы аттан көлүп келем алып. Канча сом калды? 500 сом калды. 500. Бегардан келет алып. Мадей, чайна дейтин. Көрдүңөр, э? Болду, ушундай жаша. Көл жака сапар алдым, машинеге отуруп, балыкчыдан тосуп алып, эки дос бала. Давайте быстрее подтягивайте. Алып менен көлдүн ортосуна сочуп келейин атабыз. Элек. Баары чакырат. Алып машинасы. Ал эң башында жеркен. Титаник киносунан кийинки таасирлер окшойт. Шугаптар келип суратка түшүп. Жеңимпазы. Соны тиктеп турсаң башкача эмоция бар. Көп тиктесең башың айланат го. Жигит кандай болот? Блести в руках цветы. Я держу твои. Ты моя принцесса, ты как луна прелестная. Твоя любовь просто безвозмездна. Я смотрю в твои глаза. Тереңдиги 150 метр. Бул жерде суат чөйнөп атабыз. Ол жақта жилет таратылып атат азыр. Ошол жерде түзүп атабыз.
Kızlık koyup kaçan iştegin Çürgülü kalemi dizmenin İnsanlık bilginde en sonun İnsanı tabasın izleyin Kokulu ısık ölümdün Koku Akçarda kulüstün aynanıp Acarı kurbanlık çerkiler Akdeme'nin sağlığı Askıra Türk'ün baktı sevgili Kız yegittir çektiği Kılıklı yaşında Hayhu başında Minutlar bitmeli koysa değişik la. Oo ne çakka oyunu valla. Ne kadar yan şöyle olsun olmuş. Alkul son oldu. Akşke. Maşine aldık. Çıkartasın. Kuşka yemedin mi? Oo, paraşüt. Şaştan bir yarım insandan keyin. Anan bu жерде да өзгөчө bir нерсе, мисалы могу балдар Google переводчиктин жардамы менен могу туристке түшүндүрүшүп атат. Мисалы могу телефонуна кыргызча сүйлөп атат окшойт, анан кайра өзүнүн тилинде фотограф берип атат окшойт да. Мен жаңы бардым. Сон нерсе. Туристтерге жеткиликтүү кызмат.